Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Elysium for Om. Iyan ni siya ni Roja Parfums. Te, panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga makahang nga makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have grapefruit, lemon, bergamot, lime, thyme, galbanum, kag artemisia. Ang grapefruit, pait nga citrus, lemon maaslom nga citrus, bergamot mahamot nga citrus, lime malang nga citrus, thyme nang makusog kag herbal nga nota, galbanum pait kag berde nga nota, kag artemisia herbal kag pait man nga nota. Na kag for the mid, we have vetiver, juniper berries, black currant, apple, pink pepper, cedar, cypriol oil, lily of the valley, rose, kag jasmine. Ang vetiver, kuskus, duhilamon kung simutan. Tapos juniper berries, nang dupayng man nga nota. Black currant, madulom, kag matamis nga prutas. Apple, matamis man nga prutas. Pink pepper, pampakahang. Cedar, mahamot nga kahoy. Cypriol oil, dukahoy man kag may pagkaduta kung simutan. Lily of the valley, berde, kag puti nga bulak. Rosas, matamis nga bulak. Kag jasmine, puti kag matamis man nga bulak. Na. Kag for the base, we have ambergris, leather, vanilla, benzoin, kag labdanum. Ang ambergris, dumaalat na siya kag dumidagat na siya kung simutan. Tapos leather, paha kung simutan. Vanilla, do pampahumok nga komportable nga nota. Benzoin, do vanilla man kung simutan. Kag labdanum, madalom nga nota. Na. Te, kabay pangaw na mian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye bye.